Musumbulo wa manaka ri tshi khou bva kha mafhelo a vhege a vhuḓi mbekanyamushumo ndi Maambiwa yo vhuya hafhu ali mafhelo a vhege mfarani Chandu u tamba ngoho ndi kale ri khou shuma nṋe ya mafhelo o fhiraho na ndo ḓi vhudza u thoma ndi to bva ndi to ita zwa vhaswa ende hafho fhethu Chandu ho ḓifhesa wa ḓivha tshi khou amba nga ḽa vhaswa nṋe nda sokou pfha ungari ndi kha ḓi vha na maanḓa nda sokou pfha ungari ndi muṱhangani ya vho ri kha ḓi vha na maanḓa a u tsa a tshi gonya fhedzi haya mafhelo a vhege ali o tou fhela ndo tou a lavhelesa a huna zwe nda ita fhedzi ndi a fulufhela uri ṅwedzi u ḓaho nga ṅwedzi wa nyendavhusiku hayi ndi ḓo vha na maanḓa a u tsa ndi tshi gonya nyendavhusiku ndi wone ṅwedzi une ndi ṅwedzi wa madakalo Chandu zwi amba zwori roṱhe ri ḓo vha ri khou sokou pembela ro takala matina musi ri tshi khou bvela phanḓa kha ri lavhelese mbudziso yashu ya u thoma ya ṋamusi mbudziso ya u thoma iri musi nndwa vhukati ha Israel na Hamas i tshi khou bvela phanḓa Afrika Tshipembe ḽo dzhia tsheo ya u vhuisa vhadiplomati vha re Tel Aviv vhone iyi tsheo vha i vhona hani Matina ri dovha hafhu ra vha na mbudziso ya vhuvhili hune yone yari huna khotsiwe a rwa ṅwana wawe a mu ḓodza glue zwiito izwi zwine zwa sia ṅwana a tshi khou tambudziwa zwi nga itiswa nga mini hone mulayo u nga ita mini u fhungudza zwiito izwi ndi dzedzo mbudziso dzashu vho dzi pfha vhupfiwa havho ndi a ndeme nga vhe tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo nga uri ṅwalela kha seṱiri ḽashu ḽa Facebook na X kha SABC Mafhungo nomboro dzashu 078 459 1516 The South African government has decided to withdraw all its diplomats in Tel Aviv for consultation. Khato dza mafhungo Afrika Tshipembe ḽo dzhia tsheo ya u humisa diplomati dzalo u bva Musanda Tel Aviv kha ḽa Israel u itela u vhudzisesa nga ha nndwa ya Israel na Hamas. We have mobilized different stakeholders from our ward or our town to come and support the family, and we are unhappy as men about what has happened to the child. vhadzulapo vho sinyuwaho vha khou gwa uri khotsi wa miṅwaha ya furaru ina vho tambudzaho ṅwana wavho wa miṅwaha miṱanu vha songo ṋewa beili fhungo ḽa u thoma ḽi ri Afrika Tshipembe ḽo dzhia tsheo ya u humisa dzidiplomati dzaḽo u bva Musanda Tel Aviv kha ḽa Israel u itela u vhudzisesa nga ha nndwa ya Israel na Hamas izwi zwo ḓivhadzwa nga minista ofisini ya phuresidennde musi hu tshi khou vhigiwa mawanwa a muṱangano wa khabinethe wo wa farwa nga ḓuvha ḽa u thoma ḽa ṅwedzi wa Lara Khabinethe iri a i khou farea zwavhuḓi nga u bvela phanḓa ha u thuthubiswa ha zwikolo na dzikiḽiniki fhaḽa Gaza nga Tel Aviv khathihi na u thivheliwa ha nḓila dza u swikisa thuso. A genocide under the watch of the international community cannot be tolerated. Another holocaust in the history of humankind is not acceptable. And the South African government has decided to withdraw all its diplomats in Tel Aviv for consultation. The position of the ambassador of Israel in South Africa is becoming very untenable. Cabinet has decided to instruct DECO to take necessary measures within the diplomatic channels and protocols to deal with the conduct of the ambassador of Israel to South Africa. Cabinet is calling on all eligible voters to register to vote for the 2024 general elections at your nearest voting station during this registration weekend. Online voter registration has been opened since February 2023, and citizens are urged to use this facility to register or update their details. Zwi zwo ralo minista wa zwa mashango a nnḓa vho Ṋaḽedi Pandor vho ṱalutshedza nga vhuḓalo uri ndi ngani Afrika Tshipembe ḽo dzhia tsheo ya u vhuisa vhadiplomati vha lino u bva Tel Aviv kha ḽa Israel. Vho Pandor vha ri pfudzungule dza Gaza dzi khou fanela u fhela nga u bonya iṱo. Minista vho dovha vha shela muṅwe ngavho minista wa ḽa Ukraine vho Dmytrov Kuleba fhaḽa Pretoria. Musi pfudzungule ya Israel na Hamas i tshi khou ṋaṋa hulela minista wa tshumisano na maṅwe mashango vho Ṋaḽedi Pandor vha ri muvhuso wa Afrika Tshipembe u nga si lavhelese u ṱhaselwa vhathu Gaza wa peta zwanḓa. Vho Pandor vho ṱalutshedza nga vhuḓalo uri ndi ngani vho vhuisa murahu vha diplomati u bva Tel Aviv. You would get your officials to come back to the national setting
in order to provide you with a full briefing so that you can make a determination as to whether there is any potential for you to be of assistance and whether the continued relationship is actually able to be sustained in all terms. So we need to have this engagement with our officials because we are, as you would be aware, extremely concerned at the continued killing of children. Minister Vho Phando vho dovha hafhu vha ḓivhadza uri vha khou ḓo vha na muṱangano na muambasada wa Israel kha ḽino zwi tshi tevhela maambiwa avho a pfala a songo dzula zwavhuḓi. And we felt it important that we should call the ambassador in, and really he should desist from making the kinds of statements he's making without having had any discussion with senior members of the government of South Africa. There seems to be a strange practice among some ambassadors in South Africa that they can just say what they like, and our ambassadors conduct themselves with good grace because that is the directive from us for their deployment elsewhere. Minister wa tshumisano na maṅwe mashango wa la Ukraine Vho Dmytro Kuleba vha kha madalo avho a u tou thoma kha ḽino. We do observe and follow with utmost concern the crisis in the Middle East, and we wish peace to be restored, a just and lasting peace to be restored in the Middle East. Vho Kuleba vho dovha hafhu vha ṱaisa uri ndi zwa ndeme uri hu vhe mapfumo fhasi. The attack on Israel by Hamas deserves condemnation. Civilians in Israel, in the Gaza Strip, need to be respected and protected. Two-state solution is the only way forward to establish fair and lasting peace in the Middle East. Zwi tshi zwaralo, Afrika Tshipembe ḽi khou ḓibvela phanḓa na u ita khuwelelo ya uri pfudzungulo iyi I fanela u fheliswa. Musi ra vha ḓisela iḽo fhungo zwa zwino ri livha kha vhupfiwa ha avho vhe vha ri rumela milaedza nga dzi video nga murahu ha musi ro vha vhudzisa uri musi nndwa vhukati ha ḽa Israel na Hamas I tshi khou bvela phanḓa Afrika Tshipembe ḽo dzhia tsheo ya u vhuisa vhadiplomati vha re Tel Aviv vhone iyi tsheo vha I vhona hani. Sangamisi botangana difference ngaphathe msango shambula yandi mukondeni nende bona muvhuso washu wa Afrika Tshipembe wo dzhia tsheo yone nga u wisa vha diplomati vashu shangoni la Israel ngori shango la Israel a longo ḓiimisela vhe mapfumo fhasi vha songo tsha tsireledzea tshiṅwe na tshiṅwe tshi nga itea tshi si tshavhuḓi kha vhone nda shango la Afrika Tshipembe ḽo dzhia tsheo ya vhuḓi yo wisa vha diplomati vhene vha vha hangei kha mashango ane a khou kuḓana hangei hune na zwino nndwa yone I tshe kati. Ndi vhona unga ndi mafhungo a vhuḓi nga maanḓesesa sa shango zwi sumba u funa vhadzulapo vhaḽo heḽi shango ḽa fhano nnḓa kha ḽikovhela. Nṋe ndi pfhi Masethula humbulani wa Tshauludzwa Boni fhungo ḽa ṋamusi ndi khou vhona Afrika Tshipembe ḽo dzhia tsheo ya vhuḓi uri vha diplomati vha fhano vha ḽa Afrika Tshipembe vha vho vhuisiwa ngeno hayani ngauri vha hangeini a vho ngo tsha tsireledzea u itela tsireledzo yavho ndi vhona uri ho dzhiwa tsheo ya vhuḓi uri vha vhuye ngeno hayani ndo livhuwa nṋe ndi pfhi Masethula humbulani wa Tshauludzwa Boni nda ndi vhudzani ine tshilema bva tshitshavha na mukumbani nṋe ndi vhona vho dzhia tsheo ya vhuḓi vhunga ḽi songo lala na luthihi u itela tsireledzo ndo livhuwa mulayo wa Afrika Tshipembe ubva kha vhupfiwa o ha milaedza ya dzi video zwa zwino ri livha kha vhupfiwa o tou rumelwaho kha saṱari ḽashu ḽa Facebook ḽa SABC Mafhungo. Mulaedza wo thoma khou ḓa na Rose Salani ubva kha Kuthondoni. Nṋe ndi vhona Afrika Tshipembe ḽo dzhia tsheo ya vhuḓi ngauri hu khombo hu khou lwiwa. Ri tshi khou lavhelesa vhupfiwa vhune ha khou bva kha Ntsundeni uri nṋe ndi vhona iyo tsheo ya vhuḓi ri khou sedza thuso thikhedzo ye ra I wana Palestine nga tshifhinga tsha muhulwane Vho Yasser Arafat ri tshi khou lwa na muvhuso wa tshiṱalula sa zwine zwa khou itea Palestine. Muṅwe mulaedza khou ḓa na Howard Van der King Mashau. Nṋe ndi vhona I tsheo ya vhuḓi sa izwi nndwa heyi I khou itiwa nga Israeli na embassy ya Israeli I re fhano yo
yo govelwa asikale vachiri kha ivaliwe zwino na rine kha ri vha thuse hayani u itela tsireledzo yavho. Ri tshi khou lavhelesa vhuṅwe vhupfhiwa vhune ha khou bva kha Azwi u bva ngei Lwamondo uri nṋe ndi vhona vho dzhia tsheo yavhuḓi u itela tsireledzo ya vhathu vhashu. Muṅwe mulaedza khou ḓa na Lugisani Funanani Makhuvhele ane a bva Maelula Good Mabama ndi mafhungo avhuḓi ndi zwavhuḓi u vhona uri vhadzulapo vhashu vho tsireledzea. Ri tshi khou lavhelesa vhuṅwe vhupfhiwa vhune ha khou bva kha Humbulani u bva ngei Tshaulu uri u ya nga ha nṋe ndi vhona ho dzhiwa tsheo yavhuḓi ndo sedza tsireledzo yavho. A ri pfe uri Khathutshelo Mutengwe ene uri mini uri nṋe ndi vhona uri muvhuso wa shango ḽa Afrika Tshipembe wo ita mafhungo avhuḓi nga u vhuisa vhadiplomati nga uri haingei hu re na dzi khuḓano vha 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 songo tsireledzea. Ri tshi khou lavhelesa vhupfhiwa ha u fhedzisela vhune ha khou bva kha Mr Triple R uri nṋe ndi vhona Afrika Tshipembe ḽi tshi khou dzhia tsheo yavhuḓi ndi ima nazwo. Ro livhuwa nga maanḓa vhupfhiwa ha evho vha ri rumela kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook ḽa SABC Mafhungo. Musi ri tshi khou bvela phanḓa, Presidente wa ANC Vho Cyril Ramaphosa vho amba na miraḓo ya dzangano ḽa Pop Crew ṋamusi fhaḽa Durban khuvhanganoni ya dzangano iḽo. Presidente vho khwaṱhisedza nga ha ndeme ya vhushaka vhukati ha dzangano na ḽihoro ḽivhusi. I want to applaud President Cebekulu that what he and I have discussed over the few times touches on the important issues that confront our people in relation to poverty, inequality, unemployment, as well as fighting crime. He also took time to tell me about what my sister Ria Piecha was reporting here, and was saying that you established a foundation some time ago which is doing marvelous work. And when I listen to my sister Ria Piecha, I can see that indeed the decision that you took to establish the foundation is indeed paying a great deal of fruit. To have trained 30,000 young people for an organization like yours is a phenomenal achievement. And let's give the foundation a round of applause. My presence here, comrades, speaks to the very important ties that bind the ANC and Pop Crew as part of the revolutionary movement together. And this relationship was best described by Isitwalandwe Chief Albert Lutuli when he said that the union movement is the spear and the ANC is the shield. In essence, this means that COSATU, as the successor to SACTU of the time, and Pop Crew, and a number of affiliates in COSATU are both integral to the struggle of our people. And therefore, you are the spear. And in the end, the African National Congress, or better still, the broader movement, is the shield. Muṅwali Generala wa United Nations Vho Antonio Guterres vha ri tsireledzo ya vhadzulapo ndi ya ndeme nahone ndi yone ine ya fanela u dzhieleswa nzhele kha pfudzungule iyi ya Israel na Palestina hune vha ri Gaza ho no tou shanduka zwihulusa u vha dunzi la lufu na kha vhana vhaṱuku. Vhambi ya Israel vha khou bvela phanḓa na u ṱhasela vhadzulapo zwavho maongelo, gambani dza dzi ṱhunḓu, dzikereke na zwiṅwe zwifhaṱo zwa vha UN. The intensifying conflict is shaking the world, rattling the region, and most tragically, destroying so many innocent lives. Ground operations by the Israel Defense Forces and continued bombardment are hitting civilians, hospitals, refugee camps, mosques, church, and UN facilities, including shelters. No one is safe. At the same time, Hamas and other militants use civilians as human shields
and continue to launch rockets indiscriminately towards Israel. I reiterate my utter condemnation of the abhorrent acts of terror perpetrated by Hamas on 7 October and repeat my call for the immediate, unconditional and safe release of hostages held in Gaza. Nothing can justify the deliberate torture, killing, injuring and kidnapping of civilians. The protection of civilians must be paramount. I'm deeply concerned about clear violations of international humanitarian law that we are witnessing. Let me be clear. No party to an armed conflict is above international humanitarian law. Ladies and gentlemen of the press, Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. More journalists have reportedly been killed over a 4-week period than in any conflict in at least 3 decades. More United Nations aid workers have been killed than in any comparable period in the history of our organization. I salute all those who continue their life-saving work despite the overwhelming challenges and risks. ri tshi khou bvela phanḓa mulayotibe wa zwa vhubindudzi vhukati ha ḽa US na Afrika Tshipembe u khou swika magumoni kha miṅwaha 2 i ḓaho. Khuvhangano ya vhufumbili ya AGOA ya farelwa fhano Afrika Tshipembe yo khunyeledzwa nga mugivhela fhano Johannesburg. AGOA gave us the opportunity to access a much bigger market. There's certain cities within the US that have a bigger GDP than the total South African economy. So there's huge opportunity. We've only been able to tap into a fraction of that, which obviously gives us a benefit on our side where we are able to increase our revenue and in turn our profitability. So the biggest challenge that I think any firm would face or any business would face, whether it's a big company or small company in South Africa or in the region, is that although there is AGOA and it gives preferential treatment to certain products and categories and commodities, without the trade promotion around that, I think that is the most difficult challenge to overcome. AGOA has political criteria that South Africa satisfies hands down. I mean, in terms of pluralism and rule of law and accountable governments and to elections and all of that. But to have some predictability in the U.S.-South African relationship, even though we have policy differences on particular issues like the Middle East right now, and yet we can work together and we can find common ground. And that's, I think, the most hopeful sign, provided we have leaders of the quality of Cyril Ramaphosa and Joe Biden. Upatiwa habroho ya msikaba pala lusikisiki vunduni la Eastern Cape iduraho zibilioni zivaraho sono banatsumba buyo vazhendedzi la bada la Afrika Tshipembe Sanral varithandela iyi yonoshika kachiga siyani la ikonomi. Bro ya msikaba ndi imwe ya broho mbili khulwane dzine dza vhatshipiḓa tsha thandela ya bada ya N2 Wild Coast. Vazhendedzi vari mabindu maṱuku o vhuyelwa kha thandela iyi nga milioni dzi paḓaho maḓana maṱanu na fuṱhanu. Sanral has been able to rise to the occasion and been able to implement the projects with the success that we're beginning to witness. This is happening at a time when we're facing high levels of unemployment and poverty, and it has made a huge difference to the local communities, both for job creation and for business opportunities. The area where Sanral would want to construct the road, they've already informed those communities, but now the delays in implementation of the projects are causing people who have debts to continue to bury in the same areas where they were informed that Sanral is going to construct. So they are saying now that that road was clearly demarcated where it's going to run, Sanral must move with speed to construct the road, but nobody is going to interfere with that.
ri a dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa nga ri bvele phanḓa. Vhadzulapo vho sinyuwaho vha vhuponi ha Senegal vunḓuni la Free State vha khou gwa uri khotsi wa miṅwaha ya 34 wo tambudzaho ṅwana wavho wa miṅwaha 5 vha songo ṋewa beili. Ho vhigiwa uri khotsi avha vho rwa ṅwana nga ḽavhuṋa nga madekwana vha mu ḓodza glucopheni. Khotsi avha vho fariwa nga ḽavhuṱanu nga murahu ha musi vhadzulapo vho vula mulandu wa urwa. Ṅwana uyo o huvhala nga nnḓa na nga ngomu. Mathina ri tama u ḓisa ngafhadzo kha avho vha re na mbilu thethe ngauri zwifanyiso zwi tevhelaho zwi a tatisa. Vhadzulapo vha khou ṱoḓa vhulamukanyi kha zwine a khou humbula uri avha khotsi vho thoma u tambudza ṅwana wavho wa miṅwaha 5 tshe mme awe vha lovha nga ṅwaha wa 2002. Vhadzulapo vho sinyeswa vhukuma nga zwito izwi. Na enwa nako ene ke na le yena ha na kgutla bona mpolela ntho tse ntate a di buang ho yena le sa mo isa ntso ke disa makgao ka ba etsala go fihlela maemo na etsala ebile ke bua ke re ha ke rate go maemo ana a tlo feta mona. Badzangano ḽi sa shumeli malamba ḽa u ṱhogomela vhana na vhaswa risiha vha ri hu na milandu minzhi i fanaho na mulandu uyu ine ya sa vhigiwe. Ke botse case ena ka mora hore ngwana ho be le ngwana e ke bulelwang hore o ntate ha mo gagathile ka tlung o mo shapile e bile ha se botlo se hantle. Batho ba rona community because ho dula mmo ba tshaba ho reporta ba tshaba le nka step sa o bula case ha ba ngwana mlela go hlekefetswe ke ntate kapa ke mme mama. So that bravery re batla ho encourage hobane e tla sireletsa bana ba rona hore trauma tsena tse ba kopana le tsona ba kgone ho follow tsona because ba tla bona hona le di adults safe tse ka di tshepelang. Barangaphanḓa ba vhadzulapo vha khou ita khuwelelo ya uri vha dzi ita vhutshinyi ha u tambudza vhana na vhafumakadzi vha songo vhofhololwa thumbuni ya lukhohe. Ha re batle ntate a ka fuwa bail because o bontshitse hore ha se motho a ka phelang le batho ha hona ngwana wa 5 years o ka mo shapa ka tsele jwalo especially ngwana wa hao. Abakhotsi vho ḓivhona dza khothe ya magistrate ya Senegal nahone vha ḓo dovha hafhu u ḓivhona dza khothe vhege i ḓaho. Musi ri tshi kha ḓivha kha ḽeneḽi fhungo zwa zwino nga ri ṱanganedze advocate Vho Lufuno Nevondwe u isa phanḓa na fhungo iḽi. Vho advocate khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Nga ri thome hafha mulayo wo khwaṱha zwingafhani musi ro sedza milandu ya u tambudza vhana? Mulayo wa Afrika Tshipembe wo khwaṱha nga maanḓa hu tshi ḓa kha mafhungo a u tambudzwa ha vhana. Nga iṅwe nḓila vha ḓo zwi humbula uri ri thoma kha mulayotewa une u a tsireledza vhana uri vhana vha songo swika hune vha tambudziwa. Nga iṅwe nḓila hoyu mulayo washu u to zwi amba zwavhuḓi vhuḓi uri havha vhana a vho ngo tea u tambudziwa nga nḓila ya tshiṱuhu kana a vho ngo tea u swika hune vha rwiwa kha musi muhumbulo muhulwane u vha pfisa vhuṱungu ngori hu na phambano yo rwa ṅwana ro mutambudza na mafhungo o swika hune wavha u tshi khou lulamisa ṅwana uri a vhuye nḓilani. Zwaṅwe u nga mululamisa ngo to amba naye not nga ngo murwa ngori wavha wa murwa u ḓo muhuvhadza lune zwa ḓo muthithisa kha musi na kuhumbulele kawe na nḓila ine kha musi anga humbula ngayo a khou tamba na vhaṅwe vhana uri u ya shengedziwa hangei hayani. Vho advocate hoyu ṅwana hu khou pfala uri khotsi awe vho thoma u mutambudza tshe mme awe vha lovha. Zwino zwi tou vhofha na uri a dzule na khotsi awe siani ḽa mulayo? Zwi tou vha khagala uri havha khotsi awe a vho ngo lugela u dzula naye ngauri a vho ngo lugela nga mulandu wori a vha koni u dzula na ṅwana ngauri a vha khou kona u mu fara zwavhuḓi ngauri nga nḓila ine vha khou mu shengedza ngayo vha nga wana uri vha ḓo murwa lune a vho swika hune tshiṅwe tshifhinga a ri sia na shangoni. Zwino zwi amba uri zwi tshi ḓa kha khori havha khotsi vha dzule naho ṅwana a vho ngo lugela. Zwi amba uri kha musi u funa waniwa muthu wa shaka ane a nga dzula naho ṅwana a mu funa a mu kuvhatedza a mu tsireledza a mu alusa sa ṅwana muṅwe na muṅwe ane a vha uri u khou ṱhompha pfanelo dzawe uri hoyo ṅwana a tshi aluwa a aluwe zwavhuḓi a ṅwana ane a ḓo kona u tamba na vhaṅwe vhana a ṅwana ane a ḓo kona u bvelela kha musi zwi tshi ḓa kha mafhungo a pfunzo na mafhungo uri hezwi a na vhaṅwe vhana a kone u ḓivha uri u tambisa hani na havha vhaṅwe vhana nga nḓila ya vhuḓi ngori arali a edzisela zwine havha khotsi awe vha khou ita zwone u ḓo vha khombo hafha tshitshavhani.
Vho advocate ri tshi lavhelesa heinoni milandu ya u tambudzwa ha vhana vha vhona yo anḓa u swika ngafhi ngauri hangei murahu kale ṅwana o vha a tshi rwiwa ha vha hu sina na khakhathi fhedzi zwa zwino hu tou nga ri mulayo u vha wo no dzhenelela nga maanḓa wa sumbedza uri mini zwo khakhea u rwa ṅwana wau fhedzi vhone vha tshi lavhelesa sa muthu na vha uri u shuma kha zwa mulayo vha vhona zwo no fhungudzea kana zwo no engedzea na zwa u tambudzwa ha vhana vha ḓo zwi humbula uri ri tshi aluwa ri kha ḓi vha vhaṱuku ho vha ho ḓala u shengedziwa nga iṅwe nḓila ra tshi swika hune ra kaidziwa ngo rwiwa ra tshiṱuhu so vha ḓo zwi humbula uri u bva nga 1997 na u bva na u bva musi hu tshi vha na mulayotewa a zwi tsha tendeliwa u swika hune ra shengedza vhana vha a tsireledziwa uri vhuvha havho vhu tsireledziwe vha dovha vha tsireledziwa uri na kha mulayotewa hu tou vha na tshipiḓa tshine tshi amba nga havha vhana tshipiḓa tshine tsha amba nga mafhungo a pfunzo tshi dovha tsha amba uri havha vhana ri songo swika hune ra vha tambudza ri songo swika hune ra vha shengedza ri songo swika hune namusi arali ri tshi khou ṱoḓa u vha kaidza ra vha kaidza nga nḓila ine ra vha ri khou tou vharwa lune zwa ḓisa khamusi vhuṱungu khavho zwino u tshi sedza u bva tshe ra vha na mulayotewa kana u bva tshe ra vha na muvhuso hoyu wa democracy edzi case dzo no ḓifhungudzea hu na vhathu vhanzhi vhane vha khou fariwa ngadzo ri khou vhona mulayo u tshi khou shuma fhedziha dzi kha ḓi vha hone a dza thu tou fhela tshoṱhe zwine khaedu ine ra vha nayo ine ra khou isa nga tshitshavhani ndi tsha uri interest dza ṅwana ndi dza ndeme nga maanḓa hafha vhutshiloni vhana kha ri vha fune ndi vhone vharangaphanḓa vha matshelo ndi vhone vhane vha ḓo vhea heḽi shango fhethu havhuḓi vhane vha ḓo livhusa vha ita uri hu vhe na matshilisano avhuḓi afha kha tshitshavha so case hedzi dzi kha ḓi vha hone mana ndi ṱhukhu u bva tshera ya kha democracy dzo no fhungudzea Vho advocate kha musi hu na ṅwana ane a vha uri o lavhelesa hei mbekanyamushumo ane a vha uri u khou tambudziwa nga mubebi wawe ndi ifhio kana a ndi uri ndi maga afhio ane a nga dzhia kha musi uri a wane thuso u tea u ya ngafhi vha ḓo zwi humbula uri hafha dzi police station u ya a ripota hanefhaḽa dzi police station ho no ḓivha na dzi khothe dzine dza tsheka mafhungo o tambudzwa ha vhana kana o tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe zwine zwa amba uri u ya police station a swika hune a bvula mulandu kana a ḓi ya hangei kha vha musima mulayo hu na hoyo muthu ane ra muvhudza uri ndi family advocate ane u vha a khou tsireledza na vhana uri vhana vha songo swika hune vha shengedziwa na kha ma social worker vha ḓivha hone kha vhupo hoṱhe hune ra vha ri khou dzula hone na vhone ndi vhathu vhane vhashumela vhapo vha ya thusa avha vhana zwi amba uri u ya kona u swika hune a ya afho fhethu kana a vhudza vhadededzi vhawe haningei tshikoloni vhadededzi vha a ḓivha uri vha ḓo zwi fhirisela nṱha u thusa hoyo ṅwana ngauri na ene a aluwe zwavhuḓi a muṱani hune ha vha uri u khou ṱhomphiwa u khou kona u aluwa o tsireledzea pfanelo dzawe dzi sa kandikanyiwi ngori arali hoyo ṅwana a rwiwa a sokou vha na mavhadzi na mini tshiṅwe tshifhinga u a shavha no tshimbila kana no tamba na vhaṅwe vhana ngori u ḓivha uri vhaṅwe vhana khamusi vha nga musea musi vha tshi khou tamba khamusi vha tshi khou sedza mavhadzi ane a vha nao zwi amba uri ndi zwa ndeme nga maanḓa uri vhana vhashu ri vha tsireledze ri vha fare zwavhuḓi ndi vharangaphanḓa vha matshelo a vhana ri tshi kha ḓivha kha ḽeḽi fhungo ḽa hanevha munna vha Senegal vhadzulapo vha afho fhethu vha khou ri muhwelelwa vha songo vhofhololiwa musi muthu a tshi ṋewa beiḽi hu vha hu khou lavheleswa mini vha songo hangwa uri beiḽi a zwi amba uri mulandu wo fhela muthu u vha a khou fhiwa beiḽi ngauri u ḓo kona u ḓa ḓuvha ḽa khothe arali khothe yo tiwa upfhi i khou vha nga dzi 10 dza November so u khou fhiwa beiḽi ngauri nga dzi 10 dza November u ḓo vha a khothe a tshi khou senga mulandu wawe mara zwi tshi ḓa kha mafhungo o shengedza vhana vha ḓo ndi mulandu wa serious nga maanḓa uyo zwino tshiṅwe tshifhinga na hanevha vha dzi khothe musi vha tshi considera beiḽi vha funa u dovha vha considera khamusi na vhutshilo hawo ṅwana uri vha nga ḓi wana hoyo ṅwana a tshi dovha a shengedziwa futhi sa musi hafha kha vhuṱanzi zwine ra khou vhu wana hu a uri hoyu ṅwana ndi kale a tshi khou shengedziwa khotsi yawe u dzhia miṅwaha minzhi
so we are forty first uri hava va kusima mulayo musi na musi arali vanga swika une vapa muhumbulelo wa bhaili kha uve na maga onokonda uri hoyu muhumbulelo a songo tsha dovha a ita hezwi zwithu zwine a khou ita zwone ngori tshiṅwe tshifhinga u ḓo fhedza o fhirisa hoyu ṅwana shangoni ngori u a zwi vhona na mavhadzi ane hoyu ṅwana avha nao uri u khou shengedziwa vhukuma a huna u londa ha khou funiwa khotsi yawe vhane vha tea u mu tsireledza a vha khou mu tsireledza vho no shanduka vho no vha dada khae ngori ndi ri khou tenda havha khotsi yawe vha funa u mu tsireledza kha vhathu vhane kha musi vha nga mutambudza mara u khou dovha a tambudzwa nga hanevha khotsi yawe so u a pfha u tshi pfhesesa uri zwi tshi ḓa kha mafhungo a heyi bili khothe kha i ḽisedze zwavhuḓi nahone i sathu vhafha beiḽi i sedze nga maanḓa zwiteṅwa zwo yaho nga u fhambanana ngauri hoyu ndi mulandu wa serious badi ende ri khou lwa na u tambudzwa vhafumakadzi vha ḓo zwi humbula uri ṅwedzi u ḓaho u ḓo vha u na maḓuvha a 16 ane o tou dedicatela uri u lwa no tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi so u ya pfha u tshi pfhesesa uri mulayo na wone kha u dzhie ndango u swike hune wa lwa na zwiito hezwi zwine zwa vhori a si zwavhuḓi ndi zwiito zwa saṱhane hezwi a si zwiito zwavhuḓi hezwi vho advocate Lufuno Nevondwe ro livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho a vha madekwana avhuḓi matsina avho ndi vho Nevondwe advocate vho Nevondwe vha vha tshi khou ri vhudza zwinzhi kana vho sedza ro sedza sia ḽa mulayo malugana naho mulandu wa u tambudzwa ha ṅwana hangei vhuponi ha Senegal kha vunḓu ḽa Free State. Mathina fhungo iḽi ndi ḽo dzikusaho na vhuḓipfi ha miraḓo ya lushaka nga ri livhe kha miṅwe ya milaedza ye ra rumelwa kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook ḽine ḽa vha SABC Mafhungo nga vha ri vha humbudze mbudziso ndi ye ya vha i tshi khou uri hu na khotsi we a rwa ṅwana wawe a mu ḓodza glue zwiito izwi zwine zwa sia ṅwana a tshi khou tambudziwa zwi nga vha zwi tshi itisiwa nga mini hone mulayo u nga ita mini u fhungudza zwiito izwi nga ri lavhelese vhupfhi ha u thoma vhune ha khou bva kha Goroza uri hoyo kha tou fariwa nga mapholisa a dzule dzhele vhutshilo hawe hoṱhe. Muṅwe mulaedza u khou ḓa na Eric Bishop u bva Ṅweli ha Musanda Vho Ramukhuba a ri hezwo zwiito a si zwavhuḓi na luthihi ngauri a zwi tshavha u kaidza ndi u shaya vhuḓifhinduleli kha vhanewe tshigwevho tsha vhutshilo havho hoṱhe. Ri tshi khou lavhelesa vhuṅwe vhupfiwa vhune ha khou bva kha Abakholi u bva ngei Phindula uri nṋe ndi ri mulayo kha u dzhia vhukando nga honoyo munna kana a ye vhutshilo hawe hoṱhe dzhele. Nga ri fori mudzanani mayoyo ene uri mini uri ndi khou vhona hu khwine mulayo u dzhie vhukando vhu vhonalaho kha heḽo fhungo zwine zwa vha hone ndi vengo na mbilu ntswu. Ri tshi khou lavhelesa vhuṅwe vhupfiwa vhune ha khou bva kha Ṱoḓi Ramugondo u bva ngei Ngudza uri ndi vhona hu tambudza ṅwana mulayo a u shume khotsi vha fariwe. Muṅwe mulaedza u khou ḓa na Queen Chidino ane a bva Mapate a ri hoyo munna mulayo kha u vhonane naye. Ri tshi khou lavhelesa vhuṅwe vhupfiwa vhune ha khou bva kha Fani ndi vhuho u bva ngei ha Khakhu uri nṋe ndi vhona uri vho khotsi vha sinaho vhuḓifhinduleli kha vhana vhavho mulayo kha u dzhie maga a vhavhaho. Muṅwe mulaedza u khou bva kha Mudau Hulisani u fhungudza maitele a u tambudza vhana kha u dzhiwe vhukando u vhavhaho nga maanḓa kana tshigwevho tsha tshifhinga tshilapfu. Milaedza yo swika magumoni ri vho livhuwa na hanefha vho davhidzana na rine vho ri vhudza uri vhone vha ri mini nga fhungo iḽi nga vha ise phanḓa kha SABC Mafhungo ndi kha X na kha Facebook. Ri tshi khou bvela phanḓa vhoramilayo vha vha hwelelwa kha tsengo ya u vhulawa ha mulinda vhuno wa Bafana Senzo Meyiwa vho vhudzisesa pholisa we a fara muhwelelwa wa vhuvhili uri ndi ngani muhwelelwa uyo o hwelelwa mulandu nga murahu ha musi hono fhela miṅwedzi mina. Bongani Ntanzi o farwa nga ḽa 13 ḽa ṅwedzi wa Fulwi ṅwaha wa 2022 nahone u ya nga Sergeant Vusumuzi Mohane Ntanzi o ḓo hwelelwa mulandu nga ḽa 27 ḽa ṅwedzi wa Tshimedzi wonoyo ṅwaha. He was not arrested on the 26th of October 2020. How sorry about 26th of October 2020? You understand? That is correct. But instead he was arrested on the 16th of June 2020. Do you understand? 48 hours lapsed years after that. Do you understand? 48 hours elapsed. Oh, months, sorry. Months.
Do you understand? Let me answer you in this fashion. When we arrested in Dancy, it was not for the matter of Senzo Meima. Vadzulapo va Pfeffaville pala East London vundu la Eastern Cape vakosasaladza vamasipala muhulwane wa Buffalo City kha ukundelwa havo udzulela uvusuluza themamveledziso ya maḓi. Izwi zwo sia kha maṅwe mahaya hu tshi khou vha na mikumbela ya maḓi a malaṱwa ane a elelana nga ngomu dzharaṱani lwa miṅwaha yo vhalaho. Vhadzulapo vha ri maḓi ayo a malaṱwa a khombo vhukuma kha mutakalo wa vhana vhavho. The kids are getting small, like pimples and stuff coming out of their bodies. They're scratching. This is coming on a long time now. Yeah, and it's affecting us very badly as we can't open our windows, door as well. We're 5 families staying here as well. And this is the main drain for all of us staying in this flat. And it is basically, it's really affecting us. This issue of our people swimming in pools of sewer is unacceptable, it's grossly wrong, and mayors and municipal managers and municipal officials at operational level must take full responsibility for that, because the government is paying them every month, every day. Some even get overtime payments, pretending to be working. But when you get to some of these municipalities, sewer spillages is everywhere. That area alone, we spent over 4 million rands trying to repair the damages that are being caused by people. The biggest problem in Pfeffaville is that people are deliberately vandalizing our main holes, they are blocking our sewer systems, and they are putting things in there that are foreign. Hence, we find that problem is ongoing. But of course, we're going to persist and try and cover that with changing the type of main holes, and we're trying to do things differently. Rea dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ine vha I funesa, mbekanyamushumo ya Maambiwa nga ri bvele phanḓa. Minister ofisini ya Presidente vhane vha sedzana na zwa muḓagasi Dokotela Vho Khosiyentsho Ramokgopa vho ṱahisa u sa farea zwavhuḓi malugana na u tsela fhasi ha mveledzo ya muḓagasi tshiṱitshini tsha Anot tshine tsha wanala Middleburg ngei Mpumalanga. Nga tshifhinga tsha madalo avho kha tshiṱitshi ichi tsha muḓagasi, Vho Ramokgopa vho ṱangana na vhulanguli ha tshiṱitshi, madzangano a vhashumi na vhashumi u sedzulusa mvelaphanḓa yo no itwaho. Tshiṱitshi tsha muḓagasi tsha Anot tsho thoma u shuma miṅwahani ya 5 yo fhelaho, nahone minista vha tenda uri tshiṱitshi ichi tshi kha ḓi ḓo bvela phanḓa na u bveledza muḓagasi. When I was here the last time, the EAF was at 54%. Now it has deteriorated. It's at about 48%. And that's why it's important you must go station to station, because when I give you an average picture, ESCOM, we are seeing an improvement, but it's hiding the underperformance of some of the stations, including Arnold. Then they were able to take me through. There were issues with Unit 6, issues around boiler tube leaks. This is what we are doing. We are confident that over this period, we'll get back to 54 and even exceed it. These are the interventions we are making. We're confident about reducing the intensity of load shedding. That much we are more than confident. I did say Kusile Unit 2 is coming back the third week of November. Unit 5 Kusile third week of December. We'll see improvements in Arnold and many other places. And then new generation capacity. Don't forget it. Because it's not just ESCOM that's going to resolve the problem. You need new generation capacity. Rechko vera phanḓa mudzulatshidulo wa ESCOM Vho Mthetho Nyati vha ri khamphani iyi ya nḓisedzo ya muḓagasi I ḓo ṱutshela tshoṱhe u dzhia muḓagasi kha vhabveledzi vha muḓagasi vho ḓiimisaho nga vhoṱhe nga murahu ha musi tshiimo tsho no vhuyelela ngonani. Musi vha tshi khou amba na vhoramafhungo vha SABC vho sumbedzisa uri naho u dzhia muḓagasi u bva kha vhabveledzi vho ḓiimisaho nga vhoṱhe zwi tshi ḓura masheleni a sina vhukono, fhedzi ndi yone nḓila ya khwine zwa zwino siani ḽa u vhulunga masheleni u fhirisa u shumisa dziṅwe nḓila dzine dza ṱoḓa diesel. Khamphani ya ESCOM ndi ine ya khou tou bva u ḓivhadza ndozwo ya masheleni a linganaho biḽioni dza 23.8 wa dzi randa. At what cost? It's of course slightly more than than how we are producing, but much less than how we, in terms of diesel. Diesel, that's the most expensive source of energy. The OCGTs
are much, I would rather be using IPPs than using OCGTs of ESCOM. The ball was in the court of the board. We as the board, we needed to comply with certain things in line with the memorandum of incorporation. We need to make sure that we needed to give the minister in public enterprise 3 appointable names. And we have been able to do that last week. We're able to give him those 3 names. And now the processes from the government side of things are taking place, whereby they need to go through whatever they need to go through, and at some point they will come back and give us a name out of those 3 names. Mirado ya rushaka rwa Hamasimula ndanyana ha chain first vunduni la Limpopo vari abako wana tshumelo dza ndeme ubva chitichini chapo cha mapholisa. Chitichi icho cha mapholisa zwina ṅwaha tshi sina mudagasi ngeno generator ire hone isa shumi. The problem we're experiencing here in Masimula police station is that there's no electricity since from last year, 5 November, till now. But by now, by hearsays, they said the service provider came here to fix the electricity problem. Unfortunately, the electricity, it worked only one day, one night. Then the following day, it broken down again. We are having a problem here at the Hamasimula police station because of there is no electricity. Each and every time when you come to police station after 7, you're not going to be assisted because of there is no electricity. So we are suffering about this police station. There is no electricity. Our people are suffering. When we try to call the police after 7, there is no phone call, there is no nothing. Because our people are still suffering to this from both villages, surrounding villages. Our people are suffering. So we don't know. We're asking the provincial commissioner, they must leave the office. They must come to the people. Our people are suffering. As the province, we did all we can do. The mini station, we know it was burnt through the lightning, but it was fixed. Now, it works only for 2 days. After 2 days, there were some problems. And when the contractor came back to fix, there was a vandalism from the criminals. They cut off the electricity cable from outside. There is a pole from ESCOM, and it was cut off. And then for now, we don't know how long it's going to take because of is still other processes to be followed. Rishko ubvela panda ndwa yanga ha pfanelo dza maḓi vhukati ha vhalimi tshiimiswa tsha maḓi tsha Lepelle Northern Water na muhasho wa maḓi na Champhongane yo fhirutshela. Izwi zwi khou sia vhadzulapo vha vhuponi ha Mujajis Kloof na vhuponi ha Ngatsini vunḓuni ḽa Limpopo vha sina maḓi o linganaho. Vhalimi vhane vha miraḓo ya bodo ya Tzaneen vha khou rwisa ṱhona fhasi vha tshi hanela vha muhasho wa maḓi vha tshi vusuludza tshikimu tsha maḓi tsha polisi. Vha bodo vha khou ima kha ḽa uri maḓi ndi maṱuku lune a nga si ṱanganye mabulasi khathihi na mivhundu i re hone. Tshikimu tsha maḓi tsha polisi water tsho ḓora dzimiḽioni dza dzi rannda tsho vha tsho lugiselwa u ṋetshedza maḓi ya vhuponi ha Mujajis Kloof na zwikolo bulasi zwa Ngatsini. Nga ṅwaha 2018 vha muhasho nga kha bodo ya levhelesano na zwa maḓi ya Lepelle Northern Water vho thoma thandela ya u dzhenisa phaiphi khulwane u itela maḓi uri a kone u swika kha mivhundu ri nga tsini na mivhundu ri kha dziphiliphili. Vha muhasho vho ḓo hanelwa nga vhorabulasi u bvela phanḓa hune vhorabulasi vha ri maḓi a si manzhi nahone zwi ḓo ṱahedza maḓi kha ndimo yavho. Vho ita na u hana maḓi a tshi fhira nga mabulasini avho. Vhadzulapo vha ri vha fhedza maḓuvha vha sa wani maḓi. We always see the people complaining, when is the water, what's the problem with the water? Then they say, no, we will contact Lepelle because the problem is at Lepelle. Then we never get feedback, we don't understand what is the problem, sometimes you can't wash. We have water the whole night until in the morning, around 5 o'clock in the morning. If we are lucky to have water during the day, we try to engage the Lepelle. Somebody there told me that apparently their purification facility, it's not adequate enough to can be able to provide us with water, the whole Devil's Kloof, the township and the other areas that are depending on it. So it has been a challenge. Babode ṋetshedzaho maḓi vha ri vha ḓo bvela phanḓa na u tsireledza zwishumiswa zwa maḓi. Zwi tsha zwo ralo, ho vha na ndingedzo ya u ṱoḓa phindulo u bva kha vha muhasho wa maḓi uri vha bve mulomo fhedzi zwi vhutoto.
huna tshedza na fulufhelo kha vhoramabindu vhaṱuku vhane vha khou tambula nga nṱhani ha tshiimo tsha ikonomi fhaḽa Mahikeng. Ho rwela ṱari senthara ya thekinoḽodzhi ya maimo a nṱha ḓoroboni khulwane ya Mahikeng. Izwi zwi pfala zwi tshi ḓo thusa vhoramabindu vhaṱuku vhane vha khou ṱoḓa thuso. As a cloud practitioner, my skills are not I'm not that well equipped for certain things in my business. Like for example, software developing. If you want to develop a software, you need an engineer. You need someone who can hack into that system and test it out. So you need there's a lot of things that you need. So one of those skills, if I can have those skills by myself, at least I can do all those things within the business, not having to spend much on paying someone to come and actually do it. And besides having that skill, I can still share it to someone else. One of the things that we have in this center is the Network Academy. Within this Network Academy, we know that some of the kids cannot be able to go to universities, your TVETs and the likes. This is another institution that we are saying, here's an institution that can give you future skills. The institution that you can go into and then have that international recognized certificate. So that is what we are sitting with here. And to even the SMMEs, we are saying our Network Academy, we are here to train you to say there are other new technologies that you can actually adopt into your businesses. We made that commitment to say we want to come and upskill South Africans, train South Africans in digital skills. The other piece was to commit ourselves to small, medium and micro enterprises in order for them to upskill them and give them the opportunity to learn about technology, assist them in creating the offerings in the digital space. We understood the challenges that are facing SMMEs, including lack of space, lack of marketing, lack of access to other opportunities. And the hubs such as this, including the digital hub and the lab at Musianiville, mainly sort of game changers to address such challenges and also to introduce our SMMEs to digital economy, digital marketing, 4IR opportunities and all other opportunities. Digital means we're going to be able to simplify how we do things in the past. We can't really say, like I was saying earlier, do things as if we're in the Stone Age. We must move with the times and really try to change South Africa, making sure that we try to align ourselves with the fourth industrial revolution that has been happening in other areas. Rekodi wa musi bashikadibana rine kaino mbekanya mshumo ya Maambiwa roshika karutaro fedzisera ali rikojena kaminizvini rikojena karutaro zva mitambo chanduka rivureri ari ndivhure timu ya Mamelodi Sundowns yekokodza uvava nga murahu ha musi ichikundwa karutaro rwa uthoma kha ligi ntswa ya African Football League. Sundowns yokundwa nga zvikoro zviviri kha chitihi nga Wydad Casablanca karutaro rwa uthoma ramakhaura cherefa la Casablanca. Zvikoro izvi zviviri zvidova hafu uva zva uthoma zveSundowns yakoriwa chemutatisano uyu watakuchedza. Zvichezvoraro timu ya Sundowns ya vafumakadzi yothoma zvavudi kha mitambo ya CAF Women's Champions League musi ichikunda timu ya JKT Queens ya Tanzania nga zvikoro zviviri kha gumba. Wadeva ali nasibara ronakela ti ndizvone chando imibara yevaikotenda mukuma namusi ngalaka nori kuvadova nga zvimwe vadotomangala muyani fedzi vasongo wangu uri mbekanya mushumo ya Maambiwa ikodova hapo yavuya nga lavutanu ubva kha awara ya vutahe usvikira kha awara ya vufumi nga madekwana ubva kha nena chanduko ligege namusi ave madekwana avudi nda